Аттан эхияқа уруй айқал. Де бүгін оттон bu бачча чүгей күнне оттақ сылас күнне оттон де bu үхіқпыт салғы баран ехер ол күрдік де. Бүгін iki күн стратегиябиге бу холохону лугар үлеле хамнан олонко ыгын эхиха сырдатаммыт ыгык тынын жегетигер окутугар иңердакпит болдун. Онна бу билген кеhe 5 час болла юрүлек сабыллыта болара олох аяк мүтө халла. Делбек күрәктер болдулар, онна барытыгар кыйлактар, муңур кыйлактар көһүннүлөр ол түмүгө бүгүн таксыга. Дәттә чыгык болду җанатын. Наха чыгы хы хайылгата лөкма йылгата улус кере Жона сергете олоқтоқтыр олус үйрі көте бігіні көрістілер, онна бұл кәлбіт республика бит улустартан арас спортсменнары ғылжыттары. Жаваннаттан көрәшілер бет, еме жағытер оларыңғы олонқа ұғығын көрбіккіт, олонқаны есті доғу естібіккіт болу денеріне бет, оны тағының өсі бігеге ұстан арас материаллары біліміне әті бет, оныға бұл тоқ бар тәрәхіне барытын программаннан көріммет бейірі де қалылар баққа барытын сырды тағататы бет. Оны спортивный көріқтігі болуын, культурный тәрәхінер болуын, олонқа, оғуақай, Чабырғақ, тойук, комуз, дегерен ыры, Әлбәғі олығы бігі Сақа националы көдірі компания аяр бөлігі де бұл көрәтшілер бітігер, Сақа сирин көрәтшілергер де бұл олонқы ғығын бары өттіттен, бары қайыз қатынан же көрдірді біт, білгендерді біт. Өсі историятын кітары. Экскурсия кітары. Өліқімі қораты әме олыс дерің бай историялақ көріп болар. Ол қорат тұғынан еме кәпсәхі бүппет, етенді бұл қорат паматынлықтарын, онына историятын кәрәхелер tutulları emek ördürdübüt itenne ölüxme uluğun oloq qatalanmat ayılğalaq kere köstüylaq ayılğata barıbıt duhatın salamnetta hanabıtın könörtte hürgebütün kötöxte kırjık kihere oloq bile tuta bu anya xoçturukten attağını kihürgete kötögollar. Onun da gündü körətçülər bit, bilgin ağayak minütəndən olonqobutun bilginlər, spektakl bitin bilginlər yaqqa. Hatun bilgin olonqa teatra bu olonqa hığın otun sürünür bir sterilite bu hütnülelir, onoqa bu saxa SSR Suriyatçıların soyuhun çileyine, ölüxüm oluğun bilillah olonqohuta, ırıhıt, toyuksut, çabırğaqsıt, Mikhail Terentьевич Шароборин kumarab, Uattaq balaton yurdaq, ulu dağırın den olonqotun spektakl bıhıtınan olonqa teatrın tururutugar bilgin körüqqüt. Onun bihigetten bu kendi bitiger sığına belemlenen bilgin spektakülletin sağlığa, onun bu spektakl kenditten yürüylək sabullı boluğa. Onun gündü körətçülər bit, ehgi de bu köy ekranıtın niger bilgin spektakli körürgütüger ıngırabıt. Bargıtır, olonqolu doğuya körürgütüger ıngırabıt. Tölbelere körüqten erekez dikti kere doydulaq sayağas ıllam jonnoq ıtık oloğuna törüt oloqtoqtoro olonqotuha den ıraqtan çugastan atatan kelbit ıtık manı ılcıttarbıt uyguyan oloqtoq möttəq dırgıl sıttaq saya oqsor salgınnaq ölüq mesirger olonqobut hığın algıhınan ayqallatıbıt toyugunan тускуллатыбыт. Уважаемые исконные жители Алекминского улуса, потомки эвенков, якутов и русских, испокон веков, живущие в братском единении, на берегах матушки реки Лены, почтенные гости, прибывшие сюда из дальних и ближних уголков, отпраздновать с нами Ыхэк Олонқо. Да будет светлой наша будущность, да возвеличится наша дружба. Уважаемые гости республиканского 14-го Исеха Олонхо, приветствуем заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия, председателя Организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника
Ихэх Олонхо в 2021 году в Алекминском районе Местникова Сергея Васильевича, министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрия Степановича Куприянова, главу муниципального образования Алекминский район Николая Николаевича Харбина, заместителя директора филиала Нерингринского районного нефтепроводного управления «Транснефть Восток» Михаила Сергеевича Дмитриева. Олонқы ғығын ұтығманы ұлдеттара. Сысыры сүриятчыларын союғын челене, өліқмер үйінің біллиләқ олонқы ғыта, ұрығыт, тойықсыт, чабырғақсыт, Михаил Терентьевич Шараборин кумарап, уаттақ болатон юрдақ, улу дарын олонқотнан іспектәгі, олонқы театрын тұруру тугар, көрөргүтүгер ыңырабыт. Уважаемые гости из цеха Олонхо, предлагаем вашему вниманию в исполнении театра Олонхо спектакль по Олонхо члена Союза писателей СССР, знаменитого алекминского сказителя Олонхосута, таюксута и скороговорочника Михаила Терентьевича Шараборина Кумарова «Богатырь Улударын», играющий огненным булатом. Художественный руководитель театра Олонхо Андрей Борисов. Режиссер-постановщик Мария Маркова. Режиссеры пластики Екатерина Павлова, Зинаида Сафронова, Арина Рязанская. Авторы инсценировки Майя Власьева, Дмитрий Хаютанов. Сценограф Михаил Егоров. Художник по костюмам Сардана Федотова. Спектакль «Богатырь Улударын», играющий огненным булатом.
Kıcıl bıhlanaq mındatıgar, uruk kucon oqsuhulaq oloqtorugar, erketəği oloq etihilaq ertteğine, ünen ürdüğünmaz tağ, ünen köbür ottağ, siten üner sibekkilaq, uraqa hısehennaq, uyku bıyın oloqtağ, orto sibet toytuga, ütü doytu, yüesken turar ebit. Sirin sibetin körtöqqı, üz kirbet küderik mağan künnäğe bit, üz kirbet biherik kıhıl ıyttağe bit, ile sılçar yeyiq sittağe bit, köste sılçar cıhıgıyttağe bit. Bu sirin toydutun erkiyine, sette uan sette cellik silistağ, ağız suan ağız adar muduktağ, günde kötte üz ili tölü barar ürün kömüs nüyesin tuastağ, Öйте kötte, iki ili tölü barar kıhıl kömüs çimetçileğ, sağa kihi dalbar çabıçağın kurduk, sarabına sebirteğteğ, çoran ımıya kurduk, lohu kuras duvarağtağ, andoy dumahıttan aharı uladan ümmüt, ağız sabağalağ, aldup hatınma seligelen siten ünen turar ebit. Andoy tukine bol but ardu katınga törkü mutuğun cekinnen toyon ki toğunuğun tokuçu tuttan turarın kurtuk tokur mutuk bar ebit. Ol mutuk kotoğuz munnukta kök tas bihik oğu bihige ıyanan turar ebit. Bu katın soğuru öttüger xotun jaktar xolun sağa tokur mutuk bar ebit. Bu mutukka sette munnukta kıhıl ebiren tas bihik ıyanan turar ebit. Bu oğullar üz ıyımer citüğüne gen toxtabakka küne gen örebekke öhök kanınan ıtaspıttar. Manlık kanınan utuybakka ıtahar toğ anya oğullar boluqtaray. Manlık bar bakmayılgılaq möke oğulları andoydu ayım nitigar tölköleten tıyız han jılqahıttarıgar jılqalatan bastarın batardakka söp boluğu den. Ürün ar toyon dobun hallan ürtünäğin orotu munyan, munyak ti olur bu da ühü. Whoa!
oğu tören baranlar Hüsey ustata utuybakka Ökta kanunan ıtasıp bıttar Bohmanı hiyelere ağalara Huran kaytan uğradı ağalar Terebütter diyen ağalan Hakkastan bıraktılar Bu mannak hüçügey teler uçadı Götleri domnur satamad Bakoyun callak sorgulak Keler keskillak Canlar boğalıktara bağara Boğulur ölür kanı ülçü bilbet Doktor kanı doluy bilbet Ilcar eti ırastık bilbet Bir türdük oluqtoq Ütü bu xatirdar bu oluq tuz taxta Türgete tağını Üstoğu sılga diyeri Bütar dağını Orulur odu sılga diyeri Uduyan duruk dostum Ağıydıqtık Bıtta bıtı baradıqtık Niye doydu algın olurduqtık Çayı soğuktuk Örgüz kılanı Ütüllen atıllan ölü soğuktuk Vattaq boloton yurdak Varadak etinde hüellak Oğudarın boqatır bolok tostaq Bu kız
саты кыл булураттақ кырықтақ үңіләқ кылан ұқтылақ көз кырнастай бұқатыр болық тұста Сөйдін ағын көрәтші болла, ол қара төдігер тақсан, қара қыланнағы қампы үктір кейі болла. Ол ұбай кейінен аттанна, күс балыс күйінен аттанна. Олар доқторына елін қаллан, жөгіжіз күнна, арға қаллан, арылыз күнна, белі оғылар үрділергер үс маған көтер кыл кәленнер, әркие ұллан бардылар. Arkan udağatları buala
атын истен сәргәлін тұрың аллары дойды тағы жарай аймағы орда дойды жанын тәреттер ағаларын тептер домдан итер сүйелерін иңнер үктен үтөкилерін барыси тураллар Отутсылга утуян туруаң өз қаран үкен түгәғінәғі күп қара уыз долорғаға таңнар таңаскын отчоға туттар яғы долорғаға тулуяр әккін сіңін отчоға аяға Kuruduk, öynü henüz kebit yölenle güce balta. Orulur o tutta kırık sılga, uduyar günüm bu Allah. Bırakannak bırahay. Hatun eciyem kız kırnastay gölünler gölötü dengin anın
sanağım kara betek Yebitin kenniger eten baran ehtih elin öttüger körön baran çıpçılıyık betre öttüger epit tulum duvarana elin tığga ehillen tuman çaydır kuyda çoy muz butarıyda köyün kussımıtın sağa köy muz kühügüretçi tüspekte talpa muz lahıgıretçi tammalata öğretör bolbata kırkız kaminer kıhıl bulur at enniger kelen horyo tebet üstte tuttar sebet oluru bare bit tangnar tanha siteri belemnen mitebit. Atın ottılığın kımnıtından tas kuğundal 90 kebiste ol kennitten at bağı anyınıtın anyınan kebiste sılkı bağı tebinitin tebinen kebiste öğretör ayan nabıttarın beyleri de bilbediler keme hama bellibet kelemen çağılak doyduga kiren kelliler. Orduga sürbe hatırım oğay valattaram. Süz orduga sürbe tühüm oğay kırgıttaram. En ulu habarıta üyere kötü durangıt Üyesten üssenin künneta ayı ehyeha kündü ettek künkide köstüye suağa. Irak'ta buallarıgın çok astak istengen barı dayanmayı bar vattah balatan yurda
Atın giren ottoron Vat mağayga gaytaran Sicen muara yana kurcağata Sen erenleri diyen tıllı taradı Ne diyelim kıtta beli kıhıl buğulurat, bılırgı doydudun deki, günlükte aksiri kötülüğü turtta, konukta aksiri kuvara turtta. Alaha jetiger tiyen biren kelen, ulu darın urup kayta oktan duybutayda, sonnu kuduybuta tuybutunan sıtar ebet. Manı görün baran, bili at, bili buğu kampı tabıya tarılatçı bağçı tıbırar, nikkiretçi bağçı kisti, tıllağız tök bola turtta. Akbın tarılıkbın manılak baltın gene miner mingete kıl bolor sana gostiyen gelle İçim yedeyde hatunum kuğanaydı Vatmağay bu hatır komun sitiminen eriyen ılan mora utugar bıraktı en kürcağa ağılıga bolo iti solbun irden ton solbun toluydun dayan ubayım yen ıttan Ne diyebitin kendiger bılır gıttan çangır bit kar bugul jetin kampı tığılan kebiste ol gınan baran turan olara üstte mağan hallan deki badarı körtte ıras kolahınan ıllan barda. Doydu tağı ürdük ütü törütörüm Kanak cabacılak kakay badvo sana gospun tatardı Dirin gitarı elin kallan cebiciz kınar gıdılığınna arığa kallan arılız kınar gıdılığınna kodu kallan külübüz kınar gıdılığınna soğuru kallan kündeliz kınar gıdılığınna eten baran eti gılin öttüger körön baran çıp çalıyık betere öttüger kurulas da kuğunas tığız tığır gıdılığınna kannak cabıcalak kakay kıl kelen inniger hor yetebet üstte
narı ardırğan ayağı aramalgan aktılar ben esten toruy hetçih Cengiz Han jelga hepet tıllarım eyhet yerde bin Hımmanay barar künger esnüken tügeger kökeney bakanay ustarga tiyen Tottar sepkin tangnar tangaskın Oğor toruang Küp kara ustaya ne haber ter yerde tardı Belinge bebitin kenniger ulu darın buhatır oya turan ekkirete atının ırın aktatıgar anyan kebiste atın ürdüger olara tühem baran üst salalak çeki kul moha komüniyetinan öre dalayan barda. Kanay us balta hütta kökenay us göçüttak köp kara us toyan de balvanga tuttulara manyak dağ batasta ereyge tangnar timir eresyenke tangasta Karababı dihin kaydı badgına Üktebi dihin öğüllü bedgına Oksubu dihin amattu badgına Oğaran kulu Tayan
Oğlum oburgo arulur atut degürük sılga ustubat unyuktak dağaskın dağın üller hüyen tukarı üktü ba sepkin ölere ülüçü bile yağın al canarı anıttan bile yağın tübüle bikken tüngnerer olca bıkkın oktoror kırılık ilbiste kaybadan amagay ilbiste koppaton oğalak segeryem uroy uludarın bakatır uharbıt ualım kanağın kanağız ötanga ergilerin sağına ölüm bayıtın toyan ki süllülek sürağına köyte koyakta ağalar usterdüger tuttuakpa No, Sicing mora içite bol but Timir noralcına burguga bir yerde tardı Hat! Hat! Atın ürtüger halçayıtın köppüt karaular körtük kaptaskına düştü. Bugünen baran ayan nabut soğulun ustuna haturda. Arga hallan alın çaygar, argağına ağız mora arta harıtıgar tiye beren kelbide. Ağısayı kırgıtara Batırı sedir batı giderim Ben yetek ki bul Beğeni bultan Bulup beğeni bulan Tiyen kellim Sütan utuyansın yanıqpın Sıla kaybın tarıqpın Telgeq tağas kütün telgeq Sıttık tağas kütün sıttang Suarğıtta
Toңos kutun bölemde Kendine can var, kehi koyak, anastom. Ayı kırgıttara ay mahtarım ebiktöt Egetini bu abahı ayakları kallaran kebiher acaz satamahut Tasmıralcın aburguga tiryerde tardo Yen baran atın samıtın lapkına son kebiste kulgağın tığa yer orulost kınattın tığın kurtuk suptu kogunu düste öğreter bol bata tuman çulor ağlaq buz çulor aburguga tiyen kelle
Yetekini üte sakuska angaroma. Ayı kitine de amtanna bolo. Gün kitine de günde bolo. Duru baranım topsan durguram. Dalla kalağı alar günnağım. Kuna alcar kalbi dağıya aralamıt kağıra. Kendileriniz onlar kehi koyok oңостом. Ayı cana ayı gıtıgar algıstanın. Gün cana gün gütüger kötüyen. De etenge ergiydakpine o arulur o tutta gürük sılınan. Çugaz cammun ıksalaktı kıngırdım. Eragaydak kümmütün ol künge öydüktü. Haru! Haru! Beli inye diyebitin kenniger xannaq cabacalaq qaqay dolat köksütten tört timir tire kınatı ünleren kebiste manyuttan üst salavot motoru ünleren kebiste otunan uhutata üst tanıtıttan üst uvattaq sındığınan tıbıran kebiste kelin öttütten sırdık kım otunan sıptariyen kebiste sette tatalgalaq tört tüller kara kolorgunan cehüllenen kebiste öğreter barbata bulur kımın kubu hatırtar oksuhar çüz tayp olaktarıgar tiyen kelen xannaq cabacalaq qaqay dolat on tыңыраға қалығыры түсті. Aptarıda bol bud bu atmaya burugo. Buruguna sınak muhun kuruduk. Öyünü henü eskabi tüyelennak ütü baltıbın. Aspıta diyengin anıt tanalbın nama. Barbıta diyengin törüttü künnemi. Bar bu Allah'ına beyetin ağal. Elbüt bu Allah'ına uğun ağal. Bay bay! Siz orduga sürbe atırmağay valattara! Siz orduga sürbe
munyustun. Biyeha künne tak ayı, kündümen gesettak, kün keyde köstüye suaga. De soğoy kanıgar suğmağalan körün, menniges etin menyesten körün. Aptırdı, vatmağay buqatır, attaq geyini, aymaktarına hapıt diyen, bar canına, maktallak olu. Sorduga sürbe atırmağay valattarım. Süs orduga sürbe tığmağay kırgıttarım. Küs ölüne küs köme bualım. Enelleküne avcar kaybıdağıyor arallamıt kağırı. Kendine canlar kehi koyuk oğustum. Tüger alaqtaq, ütüter terim. Burguna sınaq muahun kuruduk, eynühen yeskebit, yölennek ütü baltıbın, aptırdı bu albut, vatmağay aburgu, derin muara yönüger, küzeğe tiger, siyeten kebiste. Bu mani cıkakanları tanınırık tahıyaktarın ılangın kötöktörün körüyökün töhölük kaçalık boloy. Yeterge
қалан ола өргөс долан бұқатыр бола бөн бұкырын астай кону кетіттен кәрдиләқ одынтан хоңа улақ ойоғым болуқтақ оның мигін күтет хоңыстарғын сөбілір боларғын алатының араңа жылан көмістінің көміскен тарық тустақ Tayana haber tir yerde tarday ha İki kara bekir ki vattaq balaton yurtaq uludarın bu hatırı sette kıtığahınan ıdırttaran alanlar Ot kudulu baygalga üstte yüelen umsaqtadan ıllılar. Küp karavuz tayanağım. Köp karavuz tayanağım. Da bu bılır gıttan Üte canlar butun ıstanır canapıt Stoyan ki süllülek süreğine Kehi koyak ağalım Uster düger tuttu kuan
Haru! Haru! Ortada uydum diye ki duaya tutan kebiz. İyi gibi tatın ürtüger eliye baran tüste alkarsın tuvaralak arhan ayan solunustun günlük taksirtleri kötü öğrete turtta konuk taksirtleri kuhartata turtta Etin kerbeği lehegiretçi turuoran kekkeleten git Katın kerbeği ağız beres tesirinen adarıtçı anyangıt Ağız salalak aça sol kotu tabıgıratçı tammalatan Uruytağ tühülkeni oloqtağıt Dirin dalay tühülkete tüheren olurarun Siyellek sinyelek siri kara ihikkitin siteren kekkeleten olurarun Kögülek terbestek kögür ihikkitin cüretinen könyerin olurarun Bacıgıras oyulak matar ayağı Paratınan kanılan loçuguras oyulak çoran ayağı Lohuguratçı çok çalan olurarun Törür sühütürtü cühköy toyunga kayık almak talt birer Ohuardağ jargalak uruy tusku hamoskutun Jorokoy tuk tuttullu kurduk toskoyan olurarun Ağız ilek an doytu aykal arkıstağ Uruy oloqtağ Tuz kuduğu hollağ Tuykun buhatır canlarım Tuttar septerin toluru tupputunan tohu yoktunlar Irıalağ sehennek Idık kohan ıhaqtağ Irıhıt ıçattarım Illık kurduk ılınan Tuo yok kurduk tuttunan Tohu yoktunlar Diyen ulu darın anan eppit amanıhın alkıyanılan ayı cana ıhıh ıharga terimmittere ebite ühü. Mahtara uran kaysaka bige ortaday dubu calun ili bitiger tuttu bu Burugunasınaq muahun kuruduk Öyünü henü eskebik yelennek hütü balıtım
Arı taday dumcaludu hadiyen, künge üste töktörüyen, cinçi yer bualır. Ayühe doy duala, örgöz dualan bu katır. Arı taday dumcaludu hadiyen, innin diye ki salaya tutan, torogoro da tor. Ocağıttar, arulura tut tögürük sılga, otuy batahu bunu tuyar kemim kelle. Ja bu kabarı, jolla kolagu tuskulan olar oğun. Uruy aykal, aykal Michel, narın naskıl. Диен баран, уорта хоронго кирен сыта, таңытын тыға таста хүрек күрдік, тарылан бартта. Көксін тыға күнкүс үректейін күрдік, күрілен бартта. Sipetagin tolorobuan tora
Пусть эх белого изобилия в честь эпоса Олонхо народа Саха, объявленного ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия человечества, достойно возвестит миру об искусстве слова наших сказителей Олонхосутов. Пусть традиция создания и исполнения Олонхо сохраняется в веках. Олоқуна окуругар аня кочутугар кепсеңе киирбит кергелле хаттак улуу олонқуттар албан жахак ырыгыттар ыры бабанча быча олама жого Михаил Шараборин кумарап Николай Барков паяп керексетер иделерин умсукутар жарыктарын салгабыт эңсели кочутуттан төрүттэ каңыды үректен тардыла көдөһүттен ситимнек оюнуга ужуардак оконохой солу буйоптен уран кайберде болар. Үгүс омукта горуспут өлөк меселигер көһөн келен олоксуй бута. 200 дойдоңос тубут нөрүктәйне хилегер сака ырытын тойгун чабы чабыргагын тоготардан кебиспите. Айылар дын алтыгар улуу тунагыгын ыңырылагыл дита алгыстыта болбута. Тогуну сылларга ан дойдуга эпагы өрө тутар болтара олонкого тоюкка сыгын тупсан барбыта. Же олонно доготтор оконо хойсоло буюп Күнәгә көрей бите, күрегәя ылла бута. Күннәг жоппон сиргер, олон колон доллыгып бута. Омук жонун сергетин сөктөрүгүн сөктөр бите. Кетехилер, көтүлер, олон кобутыгын, дерин далай түһүлгетигер. Ие олон кохут, тоюксут, оконогой соло буйоп, келбенне кер атын, өрө тутан саныгын, мелжелбет меңе атын, макталынан аттыгын. На сцене дети и внуки известного Олонхосута Афанасия Егоровича Соловьева. Для приветствия слова предоставляется Афанасию Соловьеву, студенту первого курса Якутского финансово-экономического колледжа. Олонхо ыгын элжеттара бир дойдулактарым. Барыгыдан саман сайын үрүң туракы ыгынан ити истин агырда болдун. Кимтен кинна хантан ханна хологото келен кепси жир болдак кытына Афанасий Егорович Соловьев Олонхотсена бастыгын нөрүктәйттен Афанасий Соловьев дем болабын. Мен hem 1935 жылга намолугун тастах нехилегеттен төрүттәк. 1969 жылдан өлөкмө улугун бастыкын өрүктәйгә алар бута. Манна калягыттан ала нехилек улус усаран самодеятельнәгәр көктәхтүк киттене ылбыта. Өрөһөт тойуксут хаханют онна олон доксун ден алонга аптара. Кулбыйыл кулун тутар 30 күннигер бастыкын өрүктәйгә әһәбит Афанасий Егорович атынан түмәлҗе арылдыбыта. Онна кине атынан кинигәләр сүрәхтәмәттәре. Яланкот Афанасий Егорович Соловьев онна кине аланкалары онна 2 кинигәтә алым ахордах аман алгыстара. Түгәннән туханан әһәбин атын йетәргә камаласпыт әйәбит
Sübama bolbut jammutugar Vasiliy Vasilievich Larionovka, Mariya Dmitrievna Larionovaga maqtalbın terdebet. Onna Afanasiy Yegorovich epet yıllarından tümüktürbün köngülden. Saha kihita bäten olan qodun kölönetten kölönaga samay kündü bayanaston İlcasıl canın tuxarı sahan aroda uhun üyelerge tigindaq boluğa. Истивиккетен иһин барга мақтал. Пусть доброе имя прославленного сочинителя Олонгхо, Таюка и Чабыргага Афанасия Петровича Соловьева вечно вспоминают потомки. Пусть основанная им в Алекме школа Олонгхо имеет прекрасную будущность и молодых последователей.
Ыстаны куттарыгар сүрдеригер иңереммет жоғын жоммут, кескилләк кес тылларын, жоғын нағаман өстөрін, эт кулғақ бұтынан истесерге ғалиығын, у қарақ бұтынан көрөбүдүлүғын. Инники кескиллер бит, ыллыктагы чаттар бит, өбүгө бит кериехин, өспөт, сүппет үгөхин, сиерин туумун, тоюгун, ухун тыынна голон хотун, үйеттен үйеге үрдетен ихин, эппет тылым экчи боллун, саңар бытым, чакчы боллун. Төрүт тылбыт, сүметин үерет яқпит. Ие тылбыт, илгетин иңерин яқпит. Өбүгелер сағаттан қалбыты, қарысты яқпит. Саты олон қобутун сайыннары яқпит, ырыалақ олон қобутун ыпсары яқпит, тойуктақ олон қобутун тупсары яқпит, үйелек олон қобутун қаранны яқпит. Звучит гимн «Да будет с вами сила и процветание». Слова и мелодия Марии Ларионовой, аранжировка Леонида Иванова-Люнкюр. Исполняет мужской ансамбль Алекминского района «Дуорей». Руководитель Александр Бекренев, хормейстер Зоя Бекренева.
Algıstağanya koçutun tölkölök tühülgetigер ortoduydu kördök jono böğü küstəktəri kürez burcahanlaran babıy macınıları mastardığınlaran oruydaq tuz kulaq olon qahığına nyutun teriyen kol doyduttan kolon noktur kolohunlaran tegil doyduttan tengnäkteri körühünleren ağ bulcahanlaran albanuk kuyan sorgu kötögön ахсым көрү арыйдыбыт. Для оглашения и вручения сертификатов спортивных состязаний Эрберде Үрүңуолан на сцену приглашается заместитель директора филиала Нерюнгринского республиканского нефтепроводного управления «Транснефть Восток» Михаил Сергеевич Дмитриев. Одним из направлений политики «Транснефть Восток» и ПАО «Транснефть» является поддержка спорта, сохранение традиционного образа жизни коренных народов. От лица руководства «Транснефть Восток» награждаются баутуры, занявшие призовые места, денежными сертификатами. Начинается церемония награждения. Сялданский улус. Награждение призеров и победителя спортивного состязания Үрүңуолан среди юношей. 3 место Сурен Аганесян, Алекминский район. Второе место Константин Осипов, Аймиконский улус. Победитель Василий Корнилов, Аймиконский улус. Перед вами призеры и победители спортивных состязаний Эрберде среди мужчин, Үрүңуолан среди юношей.
вручения наград победителям конкурса «Запевал Асохая» приглашается глава муниципального образования Алекминский район Николай Николаевич Харбин. Доргон хуакайгы дойдустун тарганан тогуз үйе тукары сон сурактаг болуктун иятыллага хекейгит илилертен сеттен сетте үйе тукары сири или эргиектен. Рахтан, Чугастан, Кәлбет, ытык маны ылжыттарга, тариятчыларга, кыттачыларга, өлөкмө жонун атыттан, оны тузбәм апыттан, барға мақталбын терердәбит. От имени жителей Алекминского района и от себя лично выражаем глубокую благодарность всем организаторам и участникам данного знаменательного события Исыхова-Аланхо в Алекминском районе. Отдельная благодарность гостям, которые украсили наш священный праздник. Все эти дни над прекрасной долиной Аннях неслись волшебные звуки Аланхо и благословили Алекминскую землю на доброе, на созидание и на развитие. Желаю всем доброго здоровья, счастья, успехов и благополучия. Номинация «Лучший запевала Асохая». Гран-при вручается Светлане Зетгенидзевой, Сунтарский улус. Лучшим исполнителем Олонхо приглашается заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника Игэх Олонхо в 2021 году в Алекминском районе Сергей Васильевич Местников. Орто туру дойду жонун серигетин тойон жолу сүрегін долгутары, қайғақта қарабырын қамсатары ымыла комушчуттарга. Сәңе кепсәңе уос номогор кирер, ыралағыры ымылақ, төлкөлөк тойук төргүләк, доргон жаңсал олон қоғыттарга, қол жүктун қонкуюғың. Ытыктабыллах олон қығығын ұтық маны үлжеттіра, саха серин олықтақтыра, өліқмалахун жоғын маны жоны әргеті. Бұйыл 14 сылын ұтылы бұд өліқмәк ұратығар аня қочытын алғыстақ түйіргеті түміктенер күні үйнен кәлі. Бейге 2 күн ұстата Бу айылға бейті оңыр бұд кереттен керек өстіләқ аня қочытын түйіргетігер. Оғықайдан үнкілеті бит сақа ұрытын тойығын оройттан тұтты бұд. Уғын тыңнақ олон қоғыттар алғыстырын ехетті бит. Сақа ағын, күнер кімбіғын, алғыстақ алажытын тотақана хаты бұд. Сыя арығына алғаты бұд. Бөрі күштәқтері көз күрігіндерді бит. Алғыз
бағын әттібет, тойық тойдыбыт. Уважаемые жители и гости земли Олонхо, вот и подходит к завершению празднования республиканского ИСЭХа ИСЭХ-Олонхо в городе Алекминске. Несмотря на все трудности, которые сопровождали нас в период подготовки к этому празднику, праздник ИСЭХ-Олонхо состоялся. Благодаря беспрецедентным мерам обеспечения безопасности, которые были приняты на уровне всей системы Республики Саха-Якутия и Алекминского района. Этот праздник состоялся, и этот праздник является символом возрождения культуры народа Саха, традиционной культуры. Этот праздник является объединяющим символом всего многонационального народа республики. И благодаря слаженной работе органов государственного управления и, в частности, благодаря совместной системной работе муниципального образования Алекминский район в лице главы Николая Николаевича Харбина, этот праздник состоялся на ура. В систему подготовки и проведения ИСЭХ-Олонхо были задействованы все структуры. Это и общественные организации, которые своей активной позицией участвовали в подготовке и проведении ИСЭХа. Это волонтеры, это медицинские службы, органы надзора и обеспечения безопасности на транспорте. Это и интернет-связь. Благодаря компании Ростелеком была проведена связь интернет, и благодаря вещанию на канале НВК Саха за эти дни наблюдали за происходящими событиями ИСЭХ-Олонхо на всей территории Республики Саха-Якутия. Особая благодарность нашим работникам культуры и искусства, которые своим творческим трудом, самоотверженным трудом внесли самый посильный вклад в организации подготовки и проведения ИСЭХ-Олонхо. Выражаем благодарность нашим партнерам, промышленным компаниям, а также велика роль малого и среднего бизнеса, мастеров художественного промысла и кузнецов. Конечно, особая роль отводится нашим главным участникам этого ИСЭХа, это Олонхосуд. Особая роль алгысчитов, особая роль всех участников конкурса и соревнований. Уважаемые жители и гости ИСЭХ-Олонхо, но самое главное, этот праздник состоялся благодаря жителям Алекминского района. Благодаря вашему стремлению, желанию провести этот праздник ИСЭХ-Олонхо на священной Алекминской земле. От лица правительства республики, от имени главы Республики Саха-Якутия выражаю искреннюю благодарность вам за ваше желание на созидательное будущее. Спасибо вам. Номинация «Лучший исполнитель на хомусе». Гран-при завоевала Варвара Степанова, город Якутия. Лучший исполнитель Олонхо среди молодежи. Виталий Никифоров, Мегино-Кангаласский улус. Награждается сертификатом на сумму 300 тысяч рублей.
Среди исполнителей Олонхо, среди молодежи Виталий Никифоров, Мегино-Кангаласский улус. Номинация «Лучший исполнитель Олонхо среди взрослых». Гран-при вручается Александру Багардынову, Таттинский улус. Лучший Олонхогут среди взрослых. Гран-при вручается Александру Багардынову, Таттинский улус. Вручается сертификат на сумму 700 тысяч рублей. Болғойың, көрің, істің, айғыттаған яқ қочытын келбеннәқ кейінігер, жог жойор салығар, 2 күн ұстата сақасыринәғі 14 олонға ғығын жоғын бәлеті бол бұд, ұтық доғану ұстар ұнысы мағалур, ұстыллағы төжін, ұтуен өскәбі төрігүйдіғ, үйе білі ұлғығар, алған арчылан атарар, дол бұтулақ, боты бол жоқ бұд, тиен кәлі. Внимайте, смотрите и слушайте. Настал торжественный момент передачи символа 14-го республиканского ИСЭХа Олонхо, проведенного в течение 2 дней на благодатной земле прекрасной макушки Аняхской долины, представителем Верхневилюйского улуса, где в будущем году будет проведен следующий ИХЭХ Олонхо. Айқал мекелі арғыстақ, аня қочытын долуғар, олон қобыты ғығар, қотой қылы ұлутық, қыталық көтерді керетік, жөғөй ғотын ұжығынлық, оғы қайдырын күні, оройыттанылығын, әтен тыңнан берегін, оньон көрілен қалығын. Уважаемые сородичи и гости, давайте же станцуем в славной долине Анях хороводный Охохай.
как орлы величаво, как стерхи красиво, как кони степенно. Повеселимся от души, попоем во весь голос. Ағыз қаттығаста қарағас маған қаллан, алын қырытығар дайдыла. Үз қаттығаста үрдің мәңа қаллан, үрдеттігер олықтық. Араңатчылыр аналлақ, үті айылар бұд. Көксүттен тәхиннәқ күн айы оғылырын, арғалыптан тәхиннәқ айыңатқан аймағын, көңіллән көріліп піккетігер. Ания дайды абыраллақ олығыр, алған айқаллап піккетігер, орта тұру дойды жоллы олығыр, олықтан оңып піккетігер, сүйіқтәқ бейбіт, сүгіріебіт, қолдюктақ бейбіт, қонқуебіт. Добрые божества Айы, обитающие на нижней кромке восьмиярусных желто-белых небес, милосердные божества Айы, живущие на верхнем слое трехярусных высоких небес, мы кланяемся вам, сгибая станы, склоняя головы в знак великой благодарности за то, что позволили нам устроить праздник для детей Айы с поводьями за спиной, для родичей Айынат с уздечками на шее, благословили на счастливую жизнь на изначальной матери-земле, дали волю повеселиться на шире серединного мира. Олоқны сиригер алгыстақ anya қочытугар өлі оқмаға 10 түрдіс олонқа ғыға. Кен далағын ақтық, оны үрдік тахымнастық аста. Кыржык оннук хас бидди терехини бука барыттон күйөқа кыранынан биһиги көрәчілер бит көрөңгөт, олонқа ыһығын тыынын әккетігер қаңғытығар иңеренеңгет, манна түспіт алгыһынан әхігі күйіс уақ иңеренеңгет, аны жамантан сол бір солыстата әхігі айар тутар үләғатығар хамнаскытығар өрі сетихер әкелеға. Оттан бүгін биһиги қарықпыддалығар ытык доға, олонқа ытык доғатын биһиға өлі оқыма ұлығыттан үйәхә білі ұлығығар тейді, онын үйәхә білі ұлығын жана сәргеті bu manlık sastavtaq delegasiya ıtık doğan olan dolguyan turallar. Üye bilirlerge uruy! 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 Onun üye bili uluğun deputatların sebiyetinde residentiler Nikolay Nikolaevich Nikolayev de bu olonqı hığın körsürge belemin toğulayıqta. Değer delibi Nikolay Nikolaevich üye bilüge de 15 olonqı hığıga de bu oluğam ehil de ehigi nasrenyağı kaydağı. Allah yüz bürgan işgay. Tak, tam bu Respublika 100 yıllık jubileyin kösegitler 15 jubileyine onun qıhığın doğatın tutan turamıt bege saqa jonu sergeten hi bulaqta ühe bili onun qıhığa gelen kündi vecit bulaqıtır ınravut ülaqam nas uze haqalına tura. Ehdegar delibi de sebidde. Eyvallah. Maqtаны қажы көрдік өтті өйе білуге аны әхил бейге олонқа ғығын еме өйері көті көрсіқ бүт, олонқа ғығын алғығы аны әхил өйе білу серігер отығар үттіғеға. Оттан өйе білуттен бейге Седер Никифорович Барахов бүт, республиканы төріттес бүт үтік кеге бүт, түрәбі дөйді туыр отығар болара бұл әме ұлақан солталақ, республикавы сөз сылақы білуін көрсі. Оттан көрәтшілер бүт бұл күн ұстата дығын ойнютын дағаны, етенна бұл олонқа ғығын бары тағымнақ көріқтерін дағаны көрділер еттілер, аны отығар көрәтшілер бит, аны ағаға сефирге әме бұғырдық қаян дағаны манчары ойныларын көрер күтігер ұңыра бұд.
Onunca bu ölüyokme oloqtaqtorun bu olonqa hıgar barı kıttıbıt, barı ülelespit, jammutugar, sergebitiger, bağarabıt, bihattan maqtanar bollaqbıtçı. Bu qasta 2 günne olonqa hıgar de bu olus keng dalağın aqtık belennenen, orduk 3 gaydik ıttılar demit. Bu kavargatır maqtanabıt, çirgel turuktaq bolargatıgar, onna kıtanıq drobiyani örütün üyere kötesılca gıtıya bağırabıt. Olonqa hıga tümüktemetinen ehil, üyeheblüge kersiye kaderi! Призеры и победитель в спортивном соревновании «Ореола» среди юношей, представителей Алекминского района. 3 место – Сурен Аганесян. 2 место – Константин Осипов. Победитель – Василий Корнилов. Алекминчане. Bugün denilata kulun kıdasatta kuya kus turbakatır kustukta yığın kergellek keptene ken sirinen targatın otta boluton yurda uludarın bukatır ürün tunaksızlığın ostan püspet nomoğa uran kaysakağa ulattın. А мне фильм не нравится. Новый купим? Не купим, а поменяем. Выбирай. С видеосервисом Wink вы можете поменять фильм на другой совершенно бесплатно, даже если уже купили.